Ramai orang yang mengalami masalah kesuburan. Dah kahwin lepas setahun, okey lagi sebab setahun 6 bulan, setahun honeymoon dia kan. So selepas tu dah lepas setahun sepatutnya dah boleh, if the girls and the boy is healthy secara physical, mental, spiritual and the hormone, sepatutnya it takes two to tango dan biasanya dah boleh conceive. Tapi sekarang ni if kita perasan lah, kita pun tahu kan, semakin ramai yang menghadapi masalah sukar untuk dapat zuriat. Senang cakap macam tu lah. So selalunya orang misinform, dia kata perempuan lah banyak masalah kan. Tapi sebenarnya ada juga masalah orang perempuan, ada juga masalah orang lelaki. Cuma masalah orang lelaki tu tak berapa di highlight. So selalunya kalau kita nak buat fertility treatment, kita memang invite both. At least kita kena sit down with both party, settlekan. Orang lelaki biasanya tak susah, senang aja. Dia ada blood test dengan sperm analysis, and dia punya full sejarah kesihatan tu kan, kita boleh derive kat sana apa masalah dia. Kalau ada yang tak apa-apa, nak normal dari segi dia punya gaya hidup dan pekerjaan, kita boleh advise yang sepatutnya lah. So kalau ada masalah dekat sperm count ke apa ke, kita boleh address kat sana. Simple je. Tapi yang lebih complicated selalunya orang perempuan, sebab orang perempuan ni tempat nak persenyawaan kat situ, tempat nak simpan pun kat situ. So dia punya liku-liku perjalanan lebih. So okay, now kita fokus dekat orang perempuan lah. Orang perempuan lah, sebab orang perempuan selalu dipersalahkan. PCOS is not purely hormonal issue. Sebenarnya dia adalah akibat kepada masalah kerintangan insulin resistant. So kalau you know about insulin resistant, then it goes back to your diet, your glucose intake, you punya gandum segala macam tu lah. You punya paraben, you punya phthalates, you punya xenoestrogen, semua tu lah. So bila katalah dah berlaku benda lah tu, selain you betulkan you punya diet, check balik. Sebab tu kalau you pergi dekat IVF center, dia tak benarkan you datang dengan pakai perfume tau. Sebab perfume tu seperti yang kita tahu tadi kan, banyak sangat chemical dalam tu yang akan mematikan sperm. Sperm terus tak pandai berenang bila ada smell perfume tu. Even bukan orang tu yang pakai, ataupun don't know where lah, somewhere lah. So kalau datang memang kalau pakai perfume langsung balik lah. Tapi memang kena marah dululah, sebab environment tu memang without phthalates. Phthalates, paraben, xenoestrogen, ayam inject, lagi apa? Mikroplastik, aluminium, masak guna aluminium, all those non-stick utensil tu semua tu, kat dapur banyak, dekat dalam rumah semua banyak. So semua tu kena jagalah. So lepas tu jaga you punya makan, you punya intermittent fasting, you punya fasting apa segala tu. And orang perempuan tu dah jaga 3, then goes to your aliran darah, oksigen. Sebab ovary nak kena di-support. Macam mana you nak membekalkan extra oxygen and nutrients to your vital organ tu? Kita ada Aurora, far infrared Aurora Garment kan. So at least, sebab tu kita dengar 12 tahun try to conceive pakai stokin, pakai pants, pakai panties boxer, bantu dengan Shiruto, kurangkan keradangan, ambil spirulina untuk replace balik nutrients yang deficient tadi tu. Alhamdulillah lepas tahun conceive. Itu rezeki lah. Ada orang cepat, ada orang ambil masa. So kalau kita dah tahu ada produk-produk kita yang boleh membantu tu, at least kita ada option untuk kita beritahu dekat kita punya kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sedang kesusahan lah. Kesusahan. Sebab kalau katalah dia fikir hormon, then dia rawat dengan hormon. Selalunya orang yang end up, orang yang on those fertility treatment, end up dia akan bertambah put on weight. Bila put on weight, bertambahlah susah sebenarnya nak conceive. Sebab visceral fat bertambah banyak kan. Visceral fat jahat kan. Visceral fat yang block you punya organ-organ penting tadi tu. Kita nak reduce you punya visceral fat sebanyak-banyaknya kepada senormal yang boleh, dengan bantuan-bantuan kita punya cara-cara yang tadi tu lah.